Too much GH. Uyebwewate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Ebusuafo me mamo akwa bashonko ede batuma GH. So meeting edina na ama obusua na ebre aso se training issues mede ebesomo ewo efide so ebusuafo kame ho ne enko ensem no emu prekope yenim se Ghana wo mayi emu no ye toll boat awudo ewo ye kwantepon so no pempi no je se ehyen bia du ha eyade a emra ahwehwe se shembia betua eto na tese wode abua na tese mpuntunwuma akoso ewo wo man emu na wo mu a emra enchichire wo mu se wo mu entua eto ewo ye toll boat no empedodo no amampenifo ene ebiemu so no members of parliament ni tese empenifo a wo mu bu oman no na tese empendodo no emra ma ho kwa na tese emra enchichire wo mu se ye eto ye chia ewo toll boat no wo so eka hu ebi na sabre wo sofopon bi so e dia babon tin se wono de owo card akwa se diplomatic card e ma ne kwan e ma ne edu toll boat yes se wo de kire wo mo matete wona na tese enu anu ne ma ne kwan na tese wetwemu a wo kwa enisa na no na tese ense beto dwa no Ghana for se we de abru wo madwen ene wo monti access so because wo monti bi da say ye wo card bi a ema wo kwan ema wutimi twem free atese ye news ka na mpo se sa card no ye gi ade ne ye se ye di fa ye sika fidie mu say ATM na se bi na tese ya twis fi so na se ye card ben na ye ni mo hwe atese ene Ghana ye ti o manima ye nti ho asem bia sa be osofopeni e dia betu dwa na osofopeni America no ho asem osofopeni a woda International God's Way Church ye twantia a different IGWC Bishop Daniel Obinim and patodona enim as Angel Obinim. According to him, the church member or baby brand workasa on the TV channel no the church member or baby the card be a man na sa card na wo ba no e de man no efi sa da ne saka yes sa card no otwemu wo toll boat a wo de kire anate se wo nemu hwi kwa na wo kọ a che se wo bi esi no kwan ye mi se diske bia wo ntwe diske bia so wo kire na che se ye toll boat no ne card no ene ma no kwan ema no etimi ede etwem a che se ensem no sa ne sifate no nim se o ka to dwa ya che se wo kire mu yi Ghana for ebe som wo soro na che se ensem no wo mo ede akọ ede ten no so no de wo mfa ho kan wo ka asem no kwa no ko ba no kra sa frɛ no edisi dwumedie na no wo mo no so kra confirm sa no kwasem se wono ene de sa card no ema na nam so ema Bishop Daniel Obinim wo chi ahyen na wo du toll boat a wotimi etwem atese ye nye no eto bia wo toll boat on na eno ena Ghana fo bi se da bi o ninti se toll boat on so ye obi ti se diplomatic card se na empenufuo na etutufo bi wo mo ewo card bi atese wo mo etu kwan fi oman yi mu de kwa ma hodo so a wo mo go into normal process na atese search a hodo bebre no ye fo mu mfemu bi no enu bi na se si ade aba ye toll boat no emu atese bi mu wo ha wo mu tita card bi a wo metimi de akire se okay me card ni me join lu ko obi si anase me we enti wuntimi nyeme to na tese mo mu twem sa na no akaka se fairness pa de ebi eniga ana ase sente senka pepepe ye ebeba na to obi a ebe equal opportunity so obi a de so obi a na bi de nka obi a ye bi age wo mu a emra na nchechiro mu so wo munye na afi de bi enya ho card de na che se ye katachise any prayer aba toll boat no krampo emu na ebi hu ne se Bishop Daniel Obinim ne nsem kika ne bi na aba no wo keke agi ne di obi enim so no de ebi wa otumi ka nsem bi na tese wo de tu no ho kakra na tese ase de wo ka edi agi ne di enti ebi mu se sa ne wo ye but ebi su kasa da bi se no wo kan ya oba yi su frɛ ono so akɔfɛ na tese bibia no kwasem se o wo card bi sa na nti card no fa ne free ba ne se na Ghana ha card bi sa ewo ho na tese amanfo na eni na tese eto no obi bia bedu toll boat na tese we Jessica de ama toll boat attendant na tese bi mu je we se na Bishop Daniel Obinim abra card bi so wo sa nkanipa betini apre na ne sake bi na so etimi akofa toll boat a se sika no won tuetwe bi ite ba ne se na Bishop Daniel Obinim kwa ewo sa card no
Ebusafo kado empo se card bi wo ho sa da benda e na hyase eye adwuma ye wo card bi sa wan e na issue sa card no na akwensem bi sa pi e wo mfamemu na se yensem bi ka so dia na ebusafo ready ebeja ama adwenkyere wa wo hwei wa gyenkyere e fa ho ene sanity bomodi and the first some ye we comment section na biem so no share video we on all the social media platform. Follow you on our Instagram, Twitter, so at @TumaGH_. Facebook, @TumaGH. Now, can we say, you request so I say, my dear, Ebremum. I am Mama Juliet Ventures. Mama Juliet, I see what kitchen where Papa, Dimo Brands, I can say, a chair, dear, not as any boss who from there, but me, the wood mamma, and different 24/7. Or you available. Baby, I'm making a race beauty parlor and closet. Or bow who says, see, baby, so I tell Papa, baby, or bags, or close, your closet will be fine. What was the same down one of the amount there. No about race beauty parlor and closet. 1 year makeup, SIM manicure, pedicure, Edika, and Tibomodia, Nebra, a race beauty parlor and closet. Ewo abeka free pipe. Room says you want ever mom. Nebi to make count for a year literal face so a demon face say, Mama more die so ever mom now dino and demo. Meeting Edina Ama Ubusana me aduma. Never say it shall be macram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura